Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati wahdaha, ari salat seorang istri nyarira, tafdulu eta langkung abdol, langkung utama, ala salatiha fil jam'i, daripada salat eta si istri bari kaayaan berjamaah. Ae jam'i rijali, tegesna berjamaah bersama laki-laki lain. Bi khamsin wa ishrina darajatan, kalawan 25 derajat. Hada mahmulun ala syabati wa nahwiha. Ketentuan ieu teh berlaku pikeun istri anu masih keneh muda dan sejenisna. Anu masih keneh muda, cantik, menarik, menimbulkan syahwat, eta salatna langkung sae sendirian di bumina. Pahalana bakal seimbang dengan 25 derajat daripada salatna berjamaah sareng laki-laki. Rawahu Dailamiyu an Ibni Umar. Ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Dailami di Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba salatil mar'ati ilallahi, sanyanyana salat seorang istri anu paling dipika cinta ku Allah, fi asyaddi makanin fi baitiha dulmatan, nyaeta salat anu dilakukeun ku seorang istri di tempat anu lebih gelap di bumina. Janten dina dua hadis ieu tiasa diambil kesimpulan bahwa tempat terbaik bagi seorang istri melaksanakan salatna adalah di tempat anu paling tersembunyi di rumahna, tempat khusus untuk salat wanita. Akan tetapi meskipun demikian, Sim Abdi ngemutan kembali bahwa bukan berarti seorang istri tidak boleh ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Boleh dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan seorang suami pun tidak boleh melarang istrinya untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid jika memenuhi syarat. Sakumaha hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku Imam Abu Dawud, la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, dan rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka, kaum istri. Numutkeun Syekh Mansur bin Hasan Abdullah rahimahullah dina kitabna Sarah al-Arba'un al-Uswatu minal ahadis al-waridati fin niswah, bahwa hadis ieu menunjukkan bolehna kaum wanita pergi ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah. Akan tetapi diharuskan aman tina berbagai godaan. Adapun para imam anu opat berbeda pendapat dina masalah seorang istri pergi melaksanakan salat berjamaah di masjid. Numutkeun madhab Imam Hambali bahwa istri boleh melakukan salat berjamaah di masjid selama aman tina fitnah.
Numutkeun ulama-ulama pengikut madhab Imam Hanafi bahwa istri dilarang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi larangan tersebut tidak bersifat umum, sebab dijelaskan dina kitab Tabyinul Haqaiq juz kahiji halaman 138 dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, seorang wanita tua boleh pergi ke masjid pada waktu sholat subuh, maghrib, isya, dan pada waktu sholat dua hari raya, nyaeta hari raya Idul Fitri sareng Idul Adha. Dan makruh bagi seorang istri pergi ke masjid pada waktu sholat duhur, asar, dan sholat Jumat. Aya anu berpendapat bahwa waktu sholat maghrib itu seperti waktu duhur, sebab saat waktu maghrib sareng waktu duhur orang-orang fasik mejehna berkeliaran kaditu kadieu. Sedangkan waktu sholat Jumat eta seperti sholat dua hari raya, karena pada kedua momen tersebut kaum perempuan sangatlah mungkin memisahkan diri dari tempat laki-laki. Eta numutkeun ulama-ulama madhab Imam Hanafi. Sedangkan numutkeun pendapat ulama pengikut madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hukumna diperinci sakumaha saur Imam Nawawi dina kitabna Al-Majmu' juz kaopat halaman 188. Beliau nyarioskeun salat jamaah kaum istri di bumi na masing-masing eta lebih utama daripada salat berjamaah di masjid. Akan tetapi upami para istri hoyong ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid, maka ulama madhab kami nyarioskeun, nyaeta madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, upami istrina masih keneh muda atau istrina entos tua tapi masih keneh menarik perhatian, masih keneh mengundang syahwat, maka hukumna makruh. Sareng makruh bagi walina, bagi orang tuana misalna, sareng bagi suamina memberikan izin wanita muda atanapi tua anu masih menarik, anu masih mengundang syahwat pergi ke masjid. Akan tetapi upami wanita tua anu entos tidak menarik, tidak mengundang syahwat, maka tidak makruh baginya pergi ke masjid. Sedangkan numutkeun madhab Imam Maliki berpendapat bahwa hukum seorang istri melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah sunnah bagi wanita anu tua anu tos tidak menarik syahwat, dan boleh bagi wanita anu muda. Numutkeun pendapat Syekh Mansur bin Hasan Al-Abdullah dina kitabna pendapat anu kuat dalam masalah ieu, istri boleh melaksanakan sholat berjamaah di masjid sakumaha pendapat Imam Ibnu Hajar dina kitabna Fathul Bari juz kedua halaman 247. Beliau ngajelaskeun hadis annan nisaa kunna yashhadna sholata subhi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa yarji'na mutalaffi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalasi, bahwa dahulu kaum wanita menghadiri sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pulang dengan menyelimuti seluruh badan mereka dengan baju bulu. Mereka tidak dikenali karena keadaan masih gelap. Hadis ieu terdapat di kitab Sahih Bukhari. Kesimpulanana, numutkeun Syekh Mansur bin Hasan Abdullah
bahwa seorang istri boleh mengikuti sholat berjamaah di masjid dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, ketika aya istri anu hoyong melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka tidak boleh memakai wangi-wangian anu sangat mencolok sehingga mengundang syahwat orang lain, berdasarkan hadis anu diriwayatkan ke Imam Muslim dina kitab Sahihna juz kedua halaman 84, anna Zainab as-Saqafiyata kanat tuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza syahidat ihdakunna sholatal isya'i fala tatayyab tilkal lailata, bahwa Sayyidatina Zainab as-Saqafiyah pernah nyarioskeun hadis ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Kangjeng Nabi parantos ngadawuh, apabila seorang wanita dari kalian menghadiri sholat isya di masjid, maka janganlah dia memakai minyak wangi pada malam itu. Dan berdasarkan hadis anu diriwayatkeun ku Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau nyarioskeun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos bersabda, ayyumam ra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya'al akhirah, istri mana wae anu memakai wangi-wangian, maka janganlah dia menghadiri sholat isya bersama kami. Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Faid, Ibnu Daqaiq Al-Id rahimahullahu ta'ala berkata dalam hadis tadi mengandung keterangan tentang haramnya memakai wangi-wangian bagi wanita yang hendak pergi ke masjid, karena hal tersebut akan membangkitkan syahwat laki-laki. Eta syarat anu pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian ketika seorang istri ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Syarat yang kedua, seorang wanita boleh pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah dengan syarat aman tina berbagai godaan. Masalah eta dapat dipahami dari sebagian riwayat anu ngajelaskeun bahwa rumah-rumah mereka kaum istri lebih baik bagi mereka untuk melaksanakan sholat. Sakumaha hadis anu diriwayatkeun ti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdasan nisa'u ba'dahu lamana'ahunnal masajida kama muni'at nisa'u bani Israilal masajida. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan kaum wanita setelah beliau wafat, niscaya beliau akan melarang kaum wanita pergi ke masjid sebagaimana kaum wanita Bani Israel dilarang pergi ke masjid. Muttafaqun alaih wallahu a'lam. Jadi itulah pada intinya boleh wanita mengikuti sholat berjamaah di masjid dengan syarat satu, tidak boleh memakai wangi-wangian yang mengundang syahwat dan tidak boleh menghias diri sehingga mengundang syahwat. Dan terakhir, harus aman dina berbagai godaan. Wallahu a'lam bishawab.